Ledekin College Shillong is pleased to inform you that it's now offering admission to male and female students. Yes, you heard it right. Only at the Department of Tourism and Travel Management. For a promising career, join 4 years professional program that is Bachelor of Tourism and Travel Management at Ledekin College Shillong. For more information, call to the given number on the screen or visit the website www.ledekincollege.edu.in. Hadin sau benai tam jongga jingai lenti ban penlong ya ke jinghikai bani lekai football ka kenhun kablatip kum ka nang kersiu tia player youth club ha ke jinglam jongoba Ellington sim kum presiden ban uba crowdbox sengkli kum secretary hande ke singi kila penlong ya ke jingi lekai ke bolong kum ka final jong ke tiga silam bai jinghikai bani khun ha ke jingi lekai prakhana bawan bensim jinghikai na ke ne ke jinghikai ei lane ke free coaching camp kabala bu hadu sau benai tam kabalong na ka bentai ki khana red ke bah nyos nem hadu khat sau snem kabalong ru na ka bentai ki khana kan thei bat kum juru ki khana chenrang lasdang ya gene ka free coaching kam na du ka khat nyol trek ku lalang kot 8000 arpolai bat penkut hane ka singi kata ha ka arpho nyol trek ku jemang 8000 arpolai haba ajikaran halor gene ki jihika e ya ki khana red uba Ellington sim ubri presiden ulong ba la penlong ya gene ki jihika tang ha sin sajan namar barok ki khana ki bawan ban ya sim benta ha gene ki jihika kidai ki brang don high school nak benta ka jempule jungki ha gene ki singi lawan ru ban ya don lang dau ba Marcus Martin ubri presiden jongseng HNYF Northern Region ha ga jingi don lang jong ki khot gene ka seng lembat gino paniat bat gino hikai kentup de ya ki khana uba Marcus Martin haba jingkaran ha gane sengi ulai ya ka seneng ka krau ka kerku kerdo ya gane ka kanhon ka bala pelong ya ka bakum gane ka lempung na ka menta ban pentibit ya ki khana ki badan mansim bani lekai ha gane ka jajing lekai nei ban ya kan than tang ga ya ka sport nei ka kod video ban kile namar ba tongsam tam mata ha ka pete ibu ko wai ka Pakistan ko ke jing saru de bicim ka physical kita sebi benar lomba gini program oh kaba isar yung ilan ai ya kan ka coaching camp ka mulai bena ya ile kai ba badan hangne menit isar iwan sing anu tiwan kion bidon ki happy ber ki jungi ki khot ki ni ki parai ki pasal jungi ki bodon ke benda kaba ngin rai ki semat lemba kan ka coaching camp ile tips ni mo bidon pro iski ile tips ni burom isa wat babun ki kena muda ki badangkat kata jumli kan cukup sedap seneng kelai ini biri dan baik tapi dia hari kata jadi biri tapi na pun ki kena hne ki biri drop iya tekiar no drop kan mau dada perlu jumpi di secret ki kiar untuk perlu dah perlu jumpi ile ki kam ki ba bam sotnak haga kap api kiar yo namar bayo ingat lang kita ki kam snu di kamtam blok sebentar ki blok ki bapi dong di une di utai buat di kamtam ki jini ki pasti boh ya sini kan ke benta ke ba isa di lawan rak ni ke dan kloi baro nak benta ka benta ya kalau ini hai kami lekai video kita ka lat ai kam aja nakar par ipi kum ong step ya pulero e kakot namar ka jing start ngidon kamba ha kani ki por ka benta rekan karu bat ka koj ka khia ya pi ki baret iwe benang kis ki bapo khasau khat lai nyo fra gitu nang ne so ba ini ya trelang bat kongu ya ke ba i chip yu i gos jumpi ikai bat bu aga donut jumpi bu aga jebeng jumpi ba pila ru bansan aku ke por bakane kadai ka grassroots kujungi ka ba ningkong ka ba kumno ngila ban banwandur ya kane ka football bat akiwe ki sport ka ba pidon la ka jong kasap ka jumpi stay pun sini pek. Try nak dia lah. Idea.
dia ni